Gavana wa kaunti ya Makueni Mutula Kilonzo Jr ni wakuli ambaye amukamba kuma ikono sionde siandi ya Kenya kumutwika mutongwe wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka anzikayoni siake sia kukitia kivile cha usumbi wa ndi ya Kenya ndeni wosakwani wa mwakani wangilile miongweli na muonza ainena ndeni wonenania waimwe kwa imwe na mutongwe FM na mutongwe TV mawikaloni make musini wa wote kaundi na Makueni. Mutula ni waweta kanambaye ya mukamba ndiketi kila kululu tika unavanini na univinda ya Stephen Kalonzo Musyoka kuoselela utongoi uwandhino Jacob Chalo ena mauvo. Gavana Mutula ainena na kiseseki cha Mutongoi TV ni waweta kana yeni ya vinda ya mutongoi wa chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka kuosa usumbe wa ndhino na ena wate imunene wa ene ndini waikono siondesi ya ndhino ya Kenya vala wenda mbaye ya mukamba ndiketi kile kululute kwani amwe maateti alama uthioka ndhini wisiosike vathukanya makianga ene ndhi. With Stephen Kalonzo Musyoka as our candidate. Tiba ati ndukuni bahatanzio. Nanoni kibagera wudhagia mono by the way. Eta wa general Kigwe. Sio sumbika ndino for 10 years. Mui the same. Mutula ni waweta kana ndongo ya chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka niwe una rekodi nzio ya kiutongoi kwa kuya ndoko na nyono lusanio na vanini kana maundu mao wani ala methitwa maitwa iwani ya matongoi ala methitwa serikali ni vandhino ya Kenya. Mundula twakite utena ndono Kenya no ina mathina ma ulusani owani eta Stephen Kalonzo Musyoka. We are lucky. Ni miaka miongo tano gavana wa Makueni. To bargain sindu situ. Anwala meuko tuya mundu ituti museo. Mundu itunda tonya. Enda avo. Na ndola manogi metuki. Matezi historia. Mutula ni watula mutendongo ila siethitwe sithioka kwilembetaniyo kamba na muno ila siukwatamba serikali wa Kenya kwanza maikenga ene kwa kumanenga ilovia vala wakule ene lembetaniyo kamba mavikia kosa ilovia isu nevinda yosa kwani maika kile ene makilio mbunge cha Olkalama navikia kwika kwa kusa kwa mutongo yotona kumatethia nienda mumanya numina numbers na ndo alama tumikite mbeuka kuo maetembeza mamunenge tuweza tunini nigenda chama kimbibiliani ute nini yaku kwa nini yosu mwikati kila kindu cho kalaita ndo mo kalau imbesa ikaima siwa mwoza gas na mwililika tuna mundu umwe wa kuyamesani sifuna okiyoyu yuni wambatiwe angokwa yolo otusiaisi nenyu ulawenyu kuma vanza wa ofisi wa gavana wa kaunti ya Makueni ulawe va musini wa wote ngeli voti ya Mutongoi TV nita wa Jacob Chalo.